sa kapamukag udi nakanulsiyan niya pakandulsiyan yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati Imam Malik agyan ko to akatirwawa al yawma akmaltu lakum dinakum sagyan kaya gaw iman to na kiyong plito akan rakano so agamaniyo nagu kiyong plito akan rakano so limo akan nagu ayay kasusuat akan sir kanu agama na so agama a Islam yenan isa makampat usayan sagyan kaya tindag o ahlus sunnah wal jamaah sa sadin sa titindagsan sa gin kanami alitano naginan mga tao ako makadag si ko salafus salih sabab sa ginan inukitan o Rasul sallallahu alaihi wasallam nagusto mga sahaba nagusto mga tabi'in nagugyan kanan mga alitano mga a'immatul arba'a sa pro na adna ipakaisda ko si saging kay pagaritano para kebugan tanu sa usen mga sabi mga pagaremi yung kay agama tanu agama Islam kaan tanu katukawi agin kutua titua untun aki penggunalan tanu saging kay agama tanu agama Islam isa pa kay sa saging kay pagarit tanu na anton na ibuntan agin kay pembetuan sa Asy'ariyah sabab sa itong Iran asiran kon na mga ahlus sunnah wal jamaah bagian kana na Asy'ariyah kali kenep na basiran na matatago si ahlus sunnah wal jamaah malungkar kami pergi sa usayan jazakallahu khairan jazakallahu khairan yang ngota pemangusing Syekh kami na maray dipantag sa gyang kaya pa kaysa ka Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'd gyang kaya kapagagama na kailangan ko Muslim na ayan yang po kita nagyang kuto a Quran abu su hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya kating belia nagyang ka iya Asy'ariyah na aya driver o agamairan ayaw pamana diran dipakang gilebekan diran dipakang driver si ko agamairan nagyang ka iya pamikiran na masosopa ko to o ahlus sunnah wal jamaah masuk pakiran so ahlus sunnah wal jamaah ka aya okit po kita no ahlus sunnah wal jamaah na so Quran amu so hadis Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullah na aya katiruyan na maradul qalbi naw'an maradu syubha wa syakkun wa maradu syahwa wa ghib wa kilahuma fil Quran tigi Ibn Al-Qayyim aya sakit o puso na dua paganero nagyang kuto asyubha agugyang kuto asyak aya maananan nagyang kuto asyubha nagyang kuto kabeberang panganon sa manusia di masih sigurado sa gyang kuto akidah niya kadinya dikapagagama diun masih sigurado sa gyang kuto apagunutan yan alala agu maradu syahwa ikadua sakit o puso nagyang kuto abaya aginawa adnya di pangunutan nagyang kay abaya aginawa niya ay mana niyan na ayakap kedi dagu manusia nagyang kanan dua na dili kadusa nagyang kanan asyubha adigyang kuto syahwa kagyang kuto syubha na ayan di ipagagama o manusia ayan di dikepitan nagyang kuto kailan yan nung naging benar. Nutig Ibn Al-Qayyim biya karagin. Natitigin na siya na sa Quran. At tigo Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada. Ay manana diyan ito di pamagusay nagyang goto di piyagusay Allah sa Quran sifat nagyang goto ang mga tao adudu nagyang goto sakit sa gyung taposiran si sakit ak inumakyaw manumanampan. Agyang kota sesakit sa agyang kota posiran natik Allah waliyaqul alladhina fi qulubihim marad wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathala laman aya katero agyang kota mga tao sikira agyang kota posiran na sesakit
Ati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kabasan yan. Waliyakul alladhina fi qulubihim marad. Nabturo lagi ang kota mga tao. Sasagin ang tapusiran na sasakit. Ausiran ang mga tao mga kafir. Mada aradallahu bihada masala. Antun na ipamana. Kabaya si Allah sagyang kai. Pamana isusuguyan. Mada. Ay mana niyan. Na antun na ipakamumura dan Allah sagyang kai ibarat. O pamana gyang kota tao. Na di masih sigurado agyang koto niya di pagagaman pagunutan niyan alala agyang kaya mga tao ang mga asyaira nakatya subunta lagyang kay agamayra ayan ang pagunutan agyang koto pamikiran nila miyangali Allah Subhanahu wa ta'ala sifat sa agyang kaya pamana sa Quran yang kota sifat Allah Subhanahu wa ta'ala nasiran nasawab sa agyang kota di makayo na si pamikiran niran nasala ka pa man na kita niran na rini cikiran ay kiran na agyang kota pia magusay Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran o pia magusay Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadis kuma hadis yan kasawab sa agyang kota ada tari mo pamikiran niran ay berarti ang agyang kota kaya turun Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran thumma stawa 'ala al-'arsh mada kala dalil Allah Subhanahu wa ta'ala na yang impuruan sapuro siskanya mata tagu sapuro siku arsyan na isa sagyang koto pamikiran niran na di makayo sagyang koto katero Allah Subhanahu wa ta'ala na diran tari magyang koto katero Allah Subhanahu wa ta'ala asal la ko inip manairan ro naginan mo rip no Allah Subhanahu wa ta'ala asal ay katim lagyang kay agamiran na ayran pagunutan na pagkauna nagyang koto pamikiran niran so Imam Malik na inipa kay so nagyang koto inali Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa na inisa gyang utama ma tigyan ko Imam Malik ato na gyang mana gyang uta istiwa na inisi mo Imam Malik at tigyan gyang utama na istiwa di ka pangimpuruan na ma'lum katan marag sumaanan niya ugay tigyan na wal kayfu majhul nasuki ibaratan kaon kisampul kaon anto na madik kaya pangimpuruan wallah makang gulalan sa tuwak anta kalumyayog na di itom majhul ay mana majhul na di katawan adik kege manusia abanian pamimikira ibuntal Allah Subhanahu wa ta'ala sagyang utak kaya pangimpuran yan ayap nagyang utak mga pedasifat yan wassual anhu bid'ah nasukisin na kaon ato na madik di ka pangimpuran wallah ato na madik ka kumbabaw wallah ato na madibuntal ulima wallah na bid'ah adik kepakai bangay perisa kagiti kesabapan saka kedidagu manusia kasab sa dinang kegemikiran anto na ipuntal Allah Subhanahu wa ta'ala iskanya ni miadin kulang wantaman mawrip na Allah Subhanahu wa ta'ala lagi ito'y sabab mawrip na Allah agyang kaipamana adiran iteruna sila ni Ahlus Sunnah wal Jamaah natin niya katiro mga imam tigiran agyang kota tinaganiran na upamana misumpa kayan ayan upamana misurangan na so katero Allah o katero Rasul sallallahu alaihi wasallam na ino tigil kuha nagyang utak katero Allah o katero Rasul sallallahu alaihi wasallam nasiran na umasumpa kagyang koto pamikiran niran misurang ayan na sukuran na usu hadith na iram kuha nagyang koto pamikiran niran ayan pa kalabi adig yang koto katero Allah o katero Rasul sallallahu alaihi wasallam sa agyang kota sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ginan ni pa nasamarin niya na may ito pantag sa gyang kai agama asyairah ay katitunan ng Allah Subhanahu wa ta'ala panitan ng Allah Subhanahu wa ta'ala na ino ka sa gawi na pamagusay tanong supid mipantag sa gyang kai katitito gyang kai Ahlus Sunnah wal Jamaah agugian tunong ng mga grupo ay pagitong iran na ginawiran si ko Ahlus Sunnah wal Jamaah Sheikh kami na adin apa kay sisiyapan abangar kami sa maray penausayan may pantag sa gyang kai ang mga Shia na antunay upamana kaya pa kapo nagyang kai agama Shia antuna gyang kai manggu grupo akakalim niran nasiran mambui makauntol grupo